Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki ruthanju rwa gucenjia tabia rukuira kaire rukire ruthongi sana na ruthanju rwenda kujira muno antu bara bendete muno wathongira ngareni wathongira kiathoni wewe kanisani uri ikomama kwina muntu mayete muno umete safari ina Nairobi gumete gete Meru gwekinya Mwea kana nyambero kinya kono mamire my friend ukora kila muntu nakongorota kwenya antu wengi bagete kongorota muno uko muntu na ngareni uri wagwende kwanja mamire ndakwirire etawa maso spinta maso tieta wata negwere rusi no ntora mamire njoindi chenda cha mwere chiwa cherusi no kuringira mwere auga mberanto antu mangaba kaveka muno tia kodikani chani yawe ikani chani bwera ukodina otikora kudikira pasi komama wakinya kiathoni ende kiathoni ikomama ngareni okomama tabadhari okaruta merutike methoku ngareni na okaruta na sauti ene nanto bego benti kuma kuona ngamukuru ye kwari okaoka amoke gwa onto uku ando yoka nandeko nonto manzo ichirekanire manzo chierusi nonto okomama na ukangorotia ngareni chenja tabia ria wali safari othongia ngareni ta komama nga wogu nonto kwe mto aturutira bithoku adotikenera chenja tabia aseu waleria eto Ano speak the muscle. Yes. It relaxes as you sleep. Yes. When you sleep, it relaxes. Oka mama maso ira ne irusi ke relaxa. Ete te queria ntaka yuma ende ye te queria meruke yuma. Bas. Na meruke kuma na spin na kiko sauti. Ku. Nekiwa meruke nayo yuma kulingana na ora kiugia ku vibrate na bone bo na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki